Svakog novembra muškarci širom sveta puštaju brkove i brade u znak solidarnosti sa obolelima od raka prostate. Uostalom, šta je muškarac bez brkova? I šta je sportista ako svoje uspehe i ime ne iskoristi da skrene pažnju na neki problem? To su još pre 3 godine shvatili rukometaši Partizana koji svakog novembra simbolično odlože brijače i tako se pridruže borbi protiv teške bolesti. Kada bi kupali, na primjer, preparate pre i posle brijanja, umjesto što bi kupili, mi smo skupili te pare i na kraju mjeseca ćemo te pare uplatiti u dobrotvorne svrhe ili ti organizacije borbe protiv raka prostate. I zato je bolje da sav novac koji biste ovog meseca potrošili na sredstva za brijanje donirate borbi protiv raka. On stvarno uzima maha, ne bira godine i mi tim našim puštanjem brade i brkova želimo da skrenemo pažnju ljudima da pre svega odu na redovne preglede, da preventuju to. Dok na sportskim terenima pobeđuju sve, neki od ovih crno-belih muškaraca imaju dosta problema sa puštanjem brkova. Pa otprilike svi jer smo ubedljivo najmlađa ekipa u Superligi i onda ima tu jedino ja i Ivan Popović možemo da pustimo bradu i mi je već duže puštamo. Mi smo se skupili smo se onako malo, svi se obrimo pa polepimo, šalim se naravno. Kad smo navršili, mi smo to počeli pre 3 godine, to je na početku jako bilo teško pošto smo najmlađa ekipa u Superligi. Ali naučeni na disciplinu ne odustaju, a i bit će sve stariji pa će i za rastanje ići lakše. Dok ima brada ima i akcije. Zahvaljujući njima, brada je u Srbiji postala mnogo više od ukrasa za lice. Zahvaljujući njima i drugim novembarskim bradonjama, o raku prostate se priča i mnogo više muškaraca ide na pregled. Do kraja novembra ostalo je još 20 dana, dovoljno da se pridružite borbi. Jasmina Stakić, Moja televizija.